gave you the best abo twabaraganise bona mbase batunga kubareba kandi twinamasiko ngo ebikweyongeraho nsa kwantongera mu amano kucara hati bitecho n'ekintu hero cha Radio West beneja guze myaka 2007 ijo orwa mukaga omucishayi kacheka then oyire hecho turebere omurintungamo aba couples ziri kwingana nshanju barukubagita emyaka ya minje myaka yaberyaho muntu ategereze okubasa kujanga nawo mushija wamoreke ngo in fact ci yamuretira kishikirize mushija na watura na cenda ngo bundo mukazi wakamataza konka obundo shange byentasi na nemirwe ndijo kushashura fizo kuombe kejo manya byakatorize byo nebyo kuza kubikoroka banza bishikiriza niyo ko mushija ukamanga umukazi wa musiyashime kwa nahika nabyo mbya kwebe kututeganisa so this time round babasize okubonwa hamwe bakarundanwa hamwe bakabagita kandi bakabasa kuba ombushwere bwabo oburukwera ekinanisha bangu kwa kuriyo kunda kwa producer wita ariyo mu control room omwami Amoni otuhereze amaraka getunjika habishanebi tubase kuraba tateitwe na bama witwe okuba tunjiro kushemerwa kwa mana uko niteka ngo mukazi no mushija ebyo mbyo bendaga Bishop witu Nathan ahimbisubwe we thank you very much ibintu batereberagano byabo n'abanyamunyonyi babo ngo baragumana bakundana obutwire Bishop Nathan ahimbisiwe n'wagisire abakundi naba abashabire kuba abesigwa naryo ryashira na manyara waje mutorikitwa mwe atubagaruke bakigambe mutorikitwa bagaruke bakigambe abahona ayongire yabihanangiriza okorana man babingoboro jene musemaza nyine mwacenga mujene musemaza nyine mwacenga bashijamwe akachambare mutarizayo haleluya omukasushana mutarizayo haleluya kabagareme mutarizayo haleluya arahaninga omuchikazi nayo mutarizayo abagisire nabo haro ebatugambiye urwamana magara gita kuba twatandika urugendo rushya mushero buri kwera n'amashemero bakana n'amatwenge twatwamara imyaka 3 nena umushwere mwena nintera batakabisirwo muranga mwena nimo kubita wamani bitewe ngo mwazo umushwere buri kwera izobero ryashemeza kandi rinabe takarebaga kurango twataho umushwere buri kwera zena ryasimo go mwanya wo guteka ubwirobu kandi cyo nabe takarebaga nyenda kwebaza abacyara ntubwenu owabe najya gukubasika elizo cyabasika owabe najya gutorigitwa elizoba yagitwa omugandi nkaga twazo mu kanisa ya Kakajo Church of Uganda omukono kugumwe kugita emigogo y'abagore mukaga gukozirwe abiciriza nabebembezi tubavuzireho okugita abagore abakwebembiro umurisa wa Kakajo Church of Uganda Reverend James twesega oshebera bakundine okamera mbushwere oburukwera urumwatandika kumurabe n'umwenda nk'umuruhendereje urwegekeye roha urwegekeye omugenyi mukuru amukorogo abere omukazi arukorera abakazi awa district ya Bushenyi asimbire kanisa abokwera muntu waburijo kushemeza obushwere kandi cyane sinze izoba no kugira ngo abagore n'izoba bona banyaha babire batumye hamwe mwere izoba bakore mnagano mwene chimaisi ngomo yagiba nabyezwe izoba yachimaisi abo bakwamta chimaisi obiro mumazire hamwe obiro ndakubasa kubiceza kugira ngo izobe iko jo teshakana nabyezwa atomwa izo mukanisa mukabitwa ate kanisa mukwate nzi mwenu omuringo ko mutano yenda kusima karore akarore meke kutakia runga akarore mtano wa mungore umwaka atasiyo mutara wanje atwase Evarini bene impora semenyerwa munahonga
Agwo mukorogu kandi ntima ruhanga kumanya yatisiga izobere. Ni burawe na semerirwe izoberi bikwicira no kusimara ngabo ese no kusemerwa kwinji kugira ngo ni poroshemerirwe ugubira mu rundo rwa kabiri ekanisa ya Kakanju erokora umukoro ngugumwe gugita abagore ombwinji amakoraga gashako Elias Rutugusana Abraham Muganzi. Okay. Well, that's fantastic. Very good. Congratulations to everyone. Yeah. Umubezi wensi. Yes. Kurura umuntu nakikaho ikya kabiri umutebeza Reverend Ohora nagama ngo abarukiro bwinyi babayire bayikaira hamwe. Nikimaso mu rukikara hamwe umuntu umwaka 2 5 10 mukaheka mukorenchi wamwegyo nikimaisa mazima namba mugikozera hamwe ka family kandi nemugikora out of your own will hatariga ngo umuntu omutunga kirokeno ikiri kya kabiri nyenje wajo wabo ikya kasatu mwa baito mko amazima mwikaire hamu then after akaire mukakorenje wamwe kusaneti netubagondeze birungi byonka mu rugendo rw'umutandikire kandi naitwe ntwongero kuba netubigomba mbobezo murumu mukama abe omuwezo wanyu omurugendo rumwatandika abo kuba no shambe mutuyire ombushwero bwo bushambani. Yeah, that is the right word to use. Abo kuba niteka nko kubotamanye sense yo nangogu yababaro biri just no kuba numwe numwegwa ho wegwa. But we want to congratulate you. Kandi abatebekana isomukoro gumwe na mnonga bakuru bedini abebembirwe Nathan ahimbisebwe bishop aha wacamate mwe bari mnonga ruhanga nimwe ayonzire kubahereza omudisha edakika zaba 20 izaringo mushaha yo kubanza icyo kintu ko kwano kiteka ho mani ureba ngo uriyo mwenje yananda ani ndabacara babasa kwa batagamba konko mitima yabo njano babambakiza yo kushemererwa kandi abashijana njango umwe nimpukanyiriza ngo nimwe mba mutangire kutugita konka umwe ntayi haro circumstances ezo kuba zirya hagati yaho zitujabiriza ushanga tutabasa kuchikora so nanisha bango mushija mukazo ino mushija ubundi ataka kugisire inshongeje gumumureba mwetegereze kikuru no kureba nakukunda no kureba muri n'umurra hamwe abana no kureba muri n'umukora hamwe ntunguka then hanga kwa restizoba ikintu arachikora nkukuchime kwani chikorwa kandi kikabasa kuhendera nkaba okukureba uko bahendire bakahendera nabo bashemerirwe mnonga bwizobera mwana keshongore cyeshongore yagira ngo kalenda yawe no hojini. Gideon Senyomo ari on field kandi akasonsoreka kayitwa ko murimo gwanje abazire kuba naragaramu Senyomo twakwakira program simu kasebo we mnongo muri wa TV wese amazina Senyomo Gideon Charles Lake watandika no kumurizi hanga umbaferirwe tine mutahi witu previous akampurra no muri yabo abaferirwe ntonja kushasha na familejo akujgaho musigazi omunyeto mushija wamani then twazo mustoreje yargaho na mnonga bakundira insima amaramizo na mnonga abakurugayo bakakora mass wedding abantu bingi binekete ngo cyo kuruga ombushamba niko kucyarite wakigamba konka tunga maramizo nkago gakakora mass wedding tonja kusima mukamara hanga ndakusibira nshonga ni yemwe nyine Bishop George ogunatwara amakanisa agari hansi ya Full Gospel Churches mu Uganda na mnonga bwambara region wotu inakasheshaka obuturukwirira ekiro ecyanyincha kare ecyo kutera karuru ka LC1 nyine twakire omuhereza warahanga na nje kutumuriza atugambire na n'ibintu bitari mu warhanga tu live TV West na mnonga tugambire amazina gawe turinkaye cyangwa turinkaye na mnonga enshonga yo kuumuriza na mnonga aba kutekateka kuza ombwebembezi we bari mnonga Senyomo kakwatira takafaye we bari mnonga umunyamakuru witu Senyomo Gideon amazina and Reverend George byabagambiye murebezi w'amakanisa wa Full Gospel Churches of Uganda ni nyenda okwabura na mnonga abantu abariyo bataha omubwebembezi neshonga nkuru mnonga abantu abariyo batera karuru kuranzi ya mnonga yihanga ryitu na mnonga hiriyahika na nebitugenzire ntureba nebitugenzire nturura okumanya ngo neshonga nkuru twabanturonda bebembezi
kuronda bembeza barafutina ruhanga byo nenshonga nkuru munonga abuko mwembezi wena kwaba natina ruhanga ahereze kitinisa abantu bayebembire kandi arebeka ngo echa kandi nahurikiza abantu nayebembera rye cyo kureberaho kurebeka ngo abantu mu community nibamureba nawo wenka bamwegeraho kibabasa kubebembera ko ari kwebembera konka niwo tari cyo kureberaho so neshonga nkuru munonga ko mwebembezo utiyo nturonda afite ko muntebe ya LC1 na LC2 n'ahandi hona kurebeka ngo orye cyo kureberaho no basa kwebembera abantu bagire cyo bakwegeraho no hurura akasente ka 25% kukarize nako kurebeka ngo no basa ukateka ikashemerere kubana kaza kurigera hacetengo cy'abantu kitari cetengo cyawe kureka kiye cetengo cy'abantu Omulisa akarura Cultural Commission namnongehirize abebemizi bevyaro omugisha ukurwaye bakehanditsa batine cyandiko cyona ecyo no mutima gwawe gwo gutorana Senyumu Gideon na Lake Kasangati na Sister Charity na Bishop George Bagambi omwebembezi ocokirwe ashimukwa no mutani sota ahabandi namnonga twero gwo mutezi wakarura namnangara emerre enyuma yogo akwa karura akati secret nenyuma yo mugongo omwebembezi oshimukwa no toranizo bari yanyica kare oshimukumucokota wawa no choko mwebembezi ashire muizo bari yanyica kare nshonga yo kubanza no mwebembezi omutwire na wahacanga ejo neshonga nkuru munonga arikumanye bizubu byecanga cyanyi ejo nesho ayine no buzurizi record ye nunji munonga tatu muntu obire na yubente na yubembuzi na yubebitoke nchakaruka mutekaho utahabuko batarukwiza kutwara polisi tarukwiza kutkoma so emirundi mingi kizire kureba seru zezo kushanga nguzuru mu bikorobero byinji nakuba kubana baronda umukozi we bikorobera buko naza kuba favoring so nimba habura ngwejo entunguka no kurondo mwebembezi oraba oyino kore kora biho mu idara akabateko munindi idara nico nabandi zandu kugira ngwashimire kuba nati na ruhanga niyo shimire kubera yenshonga yo kubanza yaba nati na ruhanga that is the key to success echaro cyanyu numutekwa kusingura numutekwa kugenda no misho ahabo kwa nati na ruhanga Orehecho hari abantu namnonga abeje kutera karuru izo bari yanyica kare konka bakine mu rwango yese bina beruho ebigombe nose kubigamba hoki mwenu ekwatirine na nebigombe byo butegeki n'ekintu kirungi munongo muntu kugera ikigombe konka hariho nabwe kutukuzo mu kicweka hati kitukufana entunguka tukufa kigombe egesha hatu abantu wenda entunguka ne yitwa habari omurinka kasero abo kubitwa bari omurinkaka abari omugombora ya baraha omurugarama ekitukufana entunguka itwe tufireyo ekibina nikiha konga ntwene entunguka webare munonga kubo wa movement konka twareba ngo toyine ntunguka biri toyine ho kututeka konka ko kuba oyine ntunguka abantu bakakureba bakareba ngo oyine ntunguka hati ito nico tukufa ntwenda obuguto bwitu bwo mu cyaro be burungi tube tutine crime rates chendere ntwenda kurebeka ngo ntutura omubumwe abantu tuba developing amparana tabanguko bwo mu maka hariho butabanguko bwo mu maka iwe nko mwebembezi notekwa kuri ngo butabanguko bwo mu maka wagezaho kuburondera umubazi no kweta stakeholders to customer nangwa ne baso butabana police konka itwa batuze bankaka kuturu customer tugira ngo aha you are wrong aha you are right oshango bundi twaretaho kutari kusidinga no mushiza ngo abingo mukazi kutari kusidinga no mukazi ngo atane no mushiza konga kushanga ngo twena ntubasa kuturura hamwe ombumwe ombero byira families kabazi stama zibasa kusorovinga ebizubu by'amakagabo nangwa na LCs takatahiremo na police takatahiremo ubundi police na LCs tahamu at a higher level konga kushanga ngo muturo mbumwe nenshonga nkuru munonga agambuka kakusembaye namnunga muri wa TV West aha murebi wa TV West ninyenda kubasima mwena habo kureba TV West ninyenda kubashaba tugiro kuronda kurungi munonga obwe twebembizo bumwe na nentunguka ejeyi movement turetire na President Museveni eyabasize ku initiatinga eyayinegize nimbasha bangu tubase kurebeka ngo twatamburira omuntungukeji no businjo burahanga terize na munonga freedom of worship eyirohanga terize tureke kujabusinga kureka tugikozese kurungi munonga ahabwe kitinisa cya ruhanga ahabwa ruhanga na nihanga ryitu kama baherezo mugisha. How do you abuse the freedom of worship?
freedom of worship those who abuse it. Abantu binji ba abusingire freedom of worship umuringo gwo kugira ngo twine okumanya ekiturukuramya na nahabwenshi nuturamya mu muringo gwe nenshonga nkuru munonga then hari itwe nitwe abebembezi na no kureba ngo twa respecting worshipers so ejo nensonga nkuru munonga abantu bareke kuba self centered ningo muntu kweyendeza kureka ekikuru munonga buri kintu cyone kiturakore shikore twinemu okutina ruhanga kandi turukumanya ngo turi accountable ruhanga ryakitubuza turi accountable nicyo kigambo amazina asenyemo Gideon na mungu yasa kutegera twatune Bishop George byabagambo ngo kutwara amakanisa agari hansi ya Full Gospel Churches mu Uganda na mungu abambara region twatugamba region twinembara twinibande n'ibyo kavimwe vyakazo noho turi twame tukunda tukwanira kushira yebeza abashayi munda chikabu na mwenda bikushira ariye no kubano bishangasha mushanju TV wese mugihangwe then omuchiro agacenchwire shahibiri izo bari nyinshi kari akaruru nako mugongo imabesi imbere twendeze birungi byona arasinge ito ogwito no kumurangira ejo commission no kumurangira then tukahereza imwe abanyayuganda nibo mukashemerura nasganse y'ubu Gideon aha omurimbara district katugako mu studio lake Kasangaki na Sister Charity bagumze na program ya Simuka Senyomo Gideon webare munonga notangana gayi ebare atineje kandi abo bishop yaturetera we love you so much ikigambe kyo yatuoleka nko kutsumire kwa twaza na muno hansonge yo webembezi teka mu ikitinisa abantu abarukwano webembera kandi leka nabo nko bakikuteke munomanya ikitinisa bakiyeha yobkera kubora you will not expect umwana kikwereza ijotamire no tahamunju ngambire wena bundi empari usisiremo kozereke abana nabarora abana tabara kujya kwereza kitinisa nyenkya sikira bikoro bibe kwano barano yekora baito bararolengere kwano itwazamu nabo benyine bajya kora bagamba mami dadi abasmart mama abasmart nabo bakikwereza nikibani kimanyisa kakubiyo takiyeha kisobora kukubera kizibu na society y'urwemera kikuha na icyari cy'urwemera kikuha neka yawe yenyine kikwereza nikimayesa buri kimukiona it all begins with you namazima urabire warugumuka ukagarika nko kwakira nk'icumuruzo kashanga kana ka actinga koko actinga yabari kakatandika kora jiza kakashita mu ntebe ukashanga kajugara mukati rundi tagenge yana itekaniza rundi no bokubanka otebero kisumuzo rundi kintu kindi kiona ukamara imirimo yawe kagarukayo response bakwamba kwereza mama kirokin because they are a family ne baba ne baroro burko bundi haro hikisobere they let you know bakubaro kigenzere kurungi nabo ne bamba kumanza dadi kirokin so nikimanza nako kirungi kandi kyongero kwankiretereza ekitinisa ineka kwa kuburomuka ebikirene bitembenju ntabwo cyo kumurarondere eryo mukashanga mu leta bya fandumu icyaro cyazagaruka inyuma buri kimwe kibumucanga cyanyu kitari cyo mugasho kandi amazima garungu efiretyo nebagwetyo abari so kumurarondere eryo ni muri muza kwa muri yaberyo ushange ngo kicweka cyanyu cyabasa kutambura gente bendeza karuru karungi isobe rya nyenca kare ndukurugaha munkirize ndamusyeho Murunji Miracle Favor. Murunji Miracle Favor, my boy. Bambe, thank you for loving program here at Simuka. Then there is also Jesper. Yeah, gonna wanja also in church. Musigazika kemyaka nkena. Ubwana bwo washanga mbukunda program beno manyangu muri no mukora echemire kandi amusiyahona no mutsigazi okomba priva. Omba priva chichwamba mitoma. Nabamweta enshumbushano ni manyangu wasinzire kahwire mu konka nakwereka ngo nabari yasisimuka ebikubaho byona nabana abere bajya konka nyo nimba nasinze baiturabaro konka chiko no kureba ngo waboroho noreba katizo mukahumura kabanywana bitu program kiri yasisimuka ndicho butungi charity nyinerake Kasangaki.
rwa kabiri waba urikwenda kwega hakurebera ente za paddock okuhinga omwani hamwe no kuhinga orutoke ukateza enkota nungi nkeje yoriyo noreba orwa kabiri oro nituza kuba twine ariho Martha kandi aija kuba natushoborera hampinga y'orutoke enungi eyo kuhinga ukatekamu amashagita ga burijo kakakuhereza ekitoke cyango ahandeberera y'omwani kureba ngo omwani ogwo waguhamwe ekirikumara hamwe na nendeberera y'ente za paddock okwo kubasa kuzireberera gye okihamwe ekyorikwenda. Think and do it. Wachiteka tekaho gendo chikore. It's never too late. Gendo chikore kandi buri yoma cyayine emto yanyu niye menafu. Tekereze kintu ochikore kandi ochikore ine passion orukuchikunda. Kokore kintu orukuchikunda noganyirwa mu munonga. Kandi it's never too late. Tichaka baga kujangu nyabandi bakansiga ogumaho. Yosho ine kora to ine kuferwa program eji orwa kabiri oru shahina sekero. TV West Nehinda programs simuka tuhagaruka dakika 35 ezakaraba saa yetu yokubanza kanto hano kurantu kwereza paka isatu azenyini ezo nyinja kare kirukino kaireke mpapuro za makuru akande kurantu kukia hagatalgama na gama gaiziro mpapuro zetu New Vision ahamu nabukedde wetungire New Vision okunambera ula siringi 200 wetungire bukedde Uganda siringi 10 ruwonko ruihanga area Uganda nukosobole konomanya makuru nyamwingi agaruko bagayiziremu ombuyire nkabunu itwe ahamnaiwe ntandikano rungereza nkaburikiro nuko tugenda maiso abashomesa banja ba Rwibare primary school Rwibare secondary school wako n'urujungu rukubanda tandisera nimbebaza kandi kacha kunkubasa kushoma hwaha at least nimwe mwakantambikire Nabajanti 5,000 teachers passed interviews. According to sources, 49,800 teachers applied for 1,333 government jobs, and 5,000 teachers ended up passing the interviews. Yeah, we congratulate you. Akakubano genderere kinto kagaruko kashanga ngo bakubuza babgaruka muje kandi ukamangwa karmon kabasa kurara kija, then we really congratulate you. Then ahandi nibakwereka nti President Kagame, of course, of Rwanda, and General Muhoozi Kainerugaba meet on which issues wakuba nyokuntera mutochi ushoti Kainerugaba na kunda mshoba kweta Kagame kurga Rwanda. So when they meet imbani manyango nibaba ryo munshonga of national importance. Tujja kwantu shomayo urupapuro norwa The New Vision shomayo rebe nibiha ibabe nibaganira hakwashagera front page nkimanyisa ngo it is for a national use. So otakaza ho kashita makonka tonga urupapuro. Then twine ngo government seconds Olara Otunu to top UN job. Wow. Tumunominate injire nkihanga okubasa nawe okureba ngo yayetaba okutunga omurimo gw'amani omutongore echa UN Kantarindijon Olara Otunu ninyesiga kabar president w'ekibina echa UPC. Yeah, abit kandi emyaka yamara inobwenje yamara nakora ibintu bitarumwe na bimwe biyamara na kundi hanga ryo buyamara so niteka ngo government okumuhayo okubasa kuba ombamwe abakuru omu kitongore cha UN njangu nchukuru munonga tumushabire okubasa kugira ngo after his nomination abase okuraba muje orupapura norwa The New Vision. LSE1 polls in Nabajanti Tuesday declared public holiday. Tomorrow it's going to be a public holiday. Tinkwenda ngoja birre uze kwecheza banka uze kwecheza manyankahi uze kushanga
offices zichinjira abo kuba it will be a public holiday twine kugenda tukatera karuru keitu omuka ahaza LC1 ze structuramu. Yes, aho kwenda katera maybe nabasa kushanga ndakutera ko mucyaro. Yeah, but the truth is ngutwabintu endo katere aho rukutura. Twazabya magara bajangu Uganda is hail inaugural cleaning day. Did you clean in anyway? Clean anywhere? Ekina ekozire? Ngaha. Umuka. Mumbuga. Environment around yawa heru hona. Agama papa gakoragaricibwe imiti yo mumbuga. Umurimo ukagukora mazima. Yeah, right. You know I'm a patriotic Ugandan. Umuranga that nkagura. much I know. Umuranga nkagura. Kandi amazima nyowe neka yange. Twachwa mukora umurimo. Nukuoleke kyokururaho. Noma abantu batumanya. And you also kuba numangu bundi tebarukumanya. So ati mabera baroliro it was ota. So it was so iwe na mama Uganda na Favor. Nabandi kuri atwayoleka ngo bundi ekisani ekirungi abanya Uganda bagenzi betu turikara nabo akandi kurora ngo ntuoleka ngo muranga twagura ko ubuyonjo. To me it was so abrupt kabanye ni programs bukajwanga na ndaho kutora habura but or it was for a good cause. We appreciate and I think next time better. Jobs some opportunities, job opportunities inside here Kabale University, Government, Sinok, Embassy of Iceland, SAPI and Associates, New Start, Agitech na handi. Then there is also some tenders nazizina kubenta kwenda ngo fergo mu Afcon na nahandi basa kurebeka ngo watunga umurimo kandi wajana naho abasa kutaka sente kawe kakabasa kuruga muje ya utamunche uyihamu nyinji. That is why what we call tendering. Tendering kintu tamukache then uyihamu ibindi binji. So basa kushoma urupapura urwada New Vision. Byemuzano on the last pages nabwo namakuru mnonga urebe nibihe kugendo misho ombekwatirine na nebye muzano na rwashirinje 12 nyesiga ngo waza agent wa Vision Group yartunjire waza hari ya supermarket noza kurushangaho kana nabo kuzitambuzo mu matawo na nahanguto nabo baruburindara nanguna nakaduka ka wanyu wahikaho inayo kabazitira aho aheraho naho no basakutunge mpaprezi ureba karuraka LC1 General Kaine Rugabo ku meeting Kagame wa Rwanda ureba abantu kuba cleaning hizo bari ya cleaning day urebe abantu ku mitano babashomesa kuba passing some interviews nebindi urupapuro rwo rutunje ahashirinjezo 12 zonka kandi ebe mwine tata na no rupapura urwa bukede. Okay, bukede nayo emaziro ko kakatare nyenki akareno ntukigume myanya etari yemnem akandi umurimo gumazire gukorwa kwetoro lihango kuraba agents baitu bakukyaho urupapura n'urworomo bukede yekwine headline gamba aba taxi bakoze deal okureta basi bakanyiza ne government okujjawo ezabasabaze 14 ezisabaza 14 batanse ne minibus 12 ezamasanyarazi gunguruguma bulingo ogukorora congestion yasobora kubanekehebwa na muno mbebuga nakavuyo akayingi okurora ngo taxi zakendezibwa nuko bus z'amasanyarazi zasobora kwani ziretebwa okukehya omwijuraine ombebuga soma bukede kirokeno akande oyetegereze nsonga egyo a page yetu page yabukede ya kabiri story eginhoro kuba no gisanga kirokeno campaigns abasentebe ba LC zigwa rero hawakiniziwa kirokeno because akaruru netukatera nyenkya so tukubanyisa kirokeno gweziri kukingibwa gira okorenchwa mabwire bukiyali usobole kuba nyenkya notera karuru akomwe bembezi wo kugonza rundo umutima gwawo gusimire paspio akandi questions hamna answers aziroho umubukede kirokeno giye tungire ugiguru mwana asobole kuba na gisoma na muno hati kanyencha it is a public holiday banambaje kwa bari umuka murabiye muka paspio nabagenzi be bagumene bejucha
omunsonga ezo nk'oku ziri. Olutalo rwa Iran Ukraine eruyingiddemu nekuba emmeeri y'ebyokulwanyisa ebiva mu Russia. Soma bukedde page ya mukaaga ya kiro kino osobole kuba noyetegereza ensonga ezo nk'oku zemerire hagati ya Iran hamwe na America. Bulungi bwansi yatandise n'amaanyi mu ggwanga lyonna. Ripoota erikurugayo nikwe kugamba ngu omukolo ogw'okkirininga lundi okuyonja ebibuga, enguudo, amaka n'ahandi ngwetandikira n'amaani okwetoroora ihanga lyona. Iwe lyonootora TV West Nehinda nyenkyakara eya kiro kino kandi ebyabadde mu masinzizo nga basabira kabaka. Page musanju bukedde kiro kino anoho story geri murole ebibayiro mu maramizo gataligamu na gamu babayire mbasabira kabaka Ronald Muwenda Mutebi owa Buganda. Harubaju orwa ebyemizano bakuletire ebire bikebiri kuburayo ku Premier League yasoroko netandika wetungira bukedde hasiringira 10 ruwonka kandi wetungira New Vision 12 mu myanya yetaliye munemu mba agents baito kwetorori hanga ne myanya mu supermarkets streets akandi nabulhamu okurora wa manya ebirikuba nibigeno maiso mu ihanga ebirikuba nibigeno maiso munsi yona namuno iwe warikuba ine akwetaga tenders nemirimo namuno mu New Vision kirokino byizera je kwate akandi ebintu bisobole kuba nibikutambura kurunge 45 zonka nze zarabasa yitu yokubanza program yitu sisimuka TV West Nehinda ikiriza murano nasana ino butumwa obwaho naho arempanga rero ageta Ined natwijuka eri muri Kampala nakubuza nti did you kill anywhere yao ene. So the girl here is like the face is lying. You didn't kill anyway. This girl, I really don't know. Yakushoma yakureba. Abatoro bagira engamba nguno jakanyaho. Indi no kanyaho. Amazima ikirindi. But that day we did it to an extra mile. Amazima inde ikirindi mazima. Okay, thank you very much Ined okubarya TV West ntamnonga sisimuka kasheshaka echenjoga Ambrose omuri rubare ntumangoro have kirindi. Yeah, abantu basa kubuzanda mba that guy is so patriotic. Mutawe zana wentebe uyu yakirindi nguyu. Ubwo nawe naremera ho. Ined I don't think. Ona Ined real mosho hari ya petrol station nawe narebere no kirini injere. Otherwise the inside is ever clean. Ariyo na hangira abandi Ined no sanga nawe atakirini that. MC Andre omururu konjiri iwe ni manyangu rwa mukaga kwaje kushesho kogwejegira kwa norara nokora so you never kirined condition ho wasigaraho ari mpanga yitwa washamire umucara Jaria ya tumangu ni boriyo noreba ntwendeza ebirunje byonka mukama ayongere kubatere mugishamwe n'abari numureba program je asisimuka abari mu ndana heru twaza kumuraho kace karinganiro garukaha Tujya kwantureba hanshonga eyo kukirininga ntenda kugitera mutoche nitwe nk'abanya Uganda umuje yargakwe hayo ngwe are so patriotic muno habo kuba kanyina program igaruka haho iki niyo so nkakera ngo munya Uganda muri muna gukora ikiukurura na kitaho namara naza omukini hiyo kwatabwe n'abantu bakwe kwasa Bridget, did you clean? Arwa mukaga buri ufitero mu Oh wow. You did? Yeah, we cleaned. Hey. My village. Near village. We cleaned the roads and Tokuro kimungo nabiya. Ati umuntu ko nabiya tokumuro. Anyway, they cut to mura kwa mjakusha. But thank you for cleaning, Bridget. Twaza kumura abanywana bitu nsakwa tugaruka ahashonganiye mwe ya general cleaning. Akwateni hangariyo na utakarga program. Yes, simka.
n'ebindi bikureta nkamarwa no nyamarwa alcohol munonga kugira ngo tumugabeherire munonga tingabeherera buzima amarwa no ganya munongo takunanka ngaretera okucincura kwawe kwaba kucyo munsugo so uric acid nene shobora kuce atoshanga no jorota oshanga yija yaba deposited kandi ke kusiya level erengerar no atoshanga yaba deposited omunjingo so okurya kuri very important andwara zinjingo wano rya ebintu berumu a lot of uric acid bikora zinga a lot of uric acid bayeta purines konka ebyokurya berumu a lot of purines nkebe nagamba fast food zeberumu za sugars na nkaza sodas otakuzerga no raikire kugira indwara yenjingo kandi ekindi ekikwasa kuretera ingingo zashasha no kukiriza munonga nk'abana bakukiriza ebintu omuntu ayine kironshanje nakiriza iganabiri so jumansangu biyo byajimbere manageable of course mbagambira kiro zawo zo kukiriza konka haro abakwekorera ebintu birengere ningo mu cyaro ko shanga umuntu ayine kitoke ninge bitoke bishata abiyo korire kandi biteka manangingo engingo juke zireziti harumuka acid hati yoro no teka hamani dene kinde kikwasa kureta no obesity na overweight woro muhango munonga oburengere otakwingana na mbere gwawe no tekaho joint nanka heaviness ninga shoteka hamani minji anjingo zawe hatazikwatana zitandika kushasha ebyo biryari bimwe ebikwasa kureta enjingo zashasha kandi hariho nebindi konka na nabana mbasa kukwata juvenile arthritis eryo mbana amemyaka 16 garra hanzi na umbarwara enjingo then hariho kibakweta autoimmune ni nkombero gwawe kutina for example abasirikare bawe bariyo bakurwanisa typhoid konka bateranisa katereji yenjingo bagiteranisa na kana na typhoid barwanisa typhoid bakabagenda barwanisa ki barwanisa enjingo so bageta autoimmune ombero gwawe immunity system yawe kwerwanisa ikaba niyo yarwanisa enjingo that condition is called rheumatoid arthritis so arthritis is described ninga shintu kigamba echeri kurigera akikugereta yaretwa autoimmune rheumatoid arthritis yaretwa nanka yaretwa uric acid ninga okuba nyingi gout yaretwa infectious arthritis yazombana bahansi y'imyaka 16 rheumatoid arthritis yaza ombakuru because of age te and weya osteoarthritis so nchimanyisa ngo enjingo okujirwara kugereranya wanganira nanye ni mango ine egendwara because of this kandi cyo tuyamba kugitambira twamanye kigiresire otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors nokora cha burka eine bizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi bitu obwatuma mutabano wawe ngwashishe fike yabangi biyo poma rota sisiru wanje iyo maro tasi yakurire sana hasa ninga okuna tware niyo nkona kuswara tokare bagara tuyina bakazi babiri nyuma nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi bina bakazi 8 baryaho batebe kine nyonyine tubiri kushorya uborotere ndu owakuchororu nugwo muzano ogwotasheme kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubagwa uruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwija kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo ini nikakutumira ngo cyacora mwana iyo ngwe niko kwaje muzana bakaba kumira ngo mutwege tenkaruka hano yantino ko mwana ninga kwenyina mama mama orwo kubanza echa kubasa kureta ensheke zigara ni kachi echo kubanza nekiturukweta pelvic inflammatory disease PID abachara benji bajango abanze unyine PID so PID ejinichi no bukoko oburukuza omu pelvis narishi omubicweka ebyo kuzariramu etwagambanye nenda ensheke ovaries and around so omuntu yatunga ekitukweta sexually transmitted infections STIs nka infections zikurabo mu kuterana yes ebikurwa mu kwegita yes
watunga nkenziku naishi gonorrhea naishi okatunga chlamydia teine kabonero wajifuna torahure unoshasha no neza kwija with complications esheche zamazire kwigara maybe watunga ectopic pregnancy konka watunga infection ya chlamydia to kujifiringa konka gonorrhea yo inaetana wajifuna notanga kushasha mu ndanto no leta mahira banoshesha mahira so ebyo nabwo ko kubitunga n'ikirungi kwikirira ki abashaho kandi nabwe kikabe kirungi okwerinda endware z'obushamba TV wasinehinda wabale kuboro wabale kolinaitwe wale kera kandi eke nicyo kikuru muno namuno bone yurumaziro kwano kamurimo yururiyo no genda yururiyo muka no koromuka kandi ntukusima tutayina kugarukira ijuke kireka nyenke it is a public holiday turiyo ntera karuru akabacha persons abentebe zo kubanza tongera kutabaruka aba barabiremu omo women league kandi no butego abakyaro kweto rurihanga kandi kireka nyenke ikibani kibone ibyenju is a public holiday ikibani nikigwana biki ni ibyenju kandi bankarra hada no manya kubuhunikire bikenga hata bine bakuzika bine bakwanika then hasa bakataye umuro nuko biyenge bwango tujunge nsande hatu kibakiremira muno nemba muri yaho numuhura kyaborogota ego nebyenju byakyo wenyene so nchakare ikibani kona nebyenju bashije akanyonyi nkamenya kandi ateine mwana na hekaki ibari triste choncho manyiri nyincha kana karuka very important magaraga gabarumya Uganda ekinkuteka ngo waza kutunga account on banka nonde baraya LC yendanga muntu waza kutunga yendanga muntu cha person leta he has to first confirm noja gaitwa ole musubuzi wa matungo wente ni mbuzi okwijora wano swaro mbatari kenge uzokuba noziba tumushuma na wacharo embuzi neze mbwenu mumureka twaraze kush kali karuga kamani iwe wararondere ryo manyengo wa yenyaro mega yencha nicho kulona government echuiremu it is a public holiday no going to school tararwe kwasa no going to office oire hitu itabo munwa nito turasiga kutambara kandi muje kikakasa ngutule bantu ba amani muno hello that day is tomorrow kandi ntubagondeza ebirungi biyonka tuendeze kutera jakaruru hataka bamumviyo nako mugongo basebo nabanyabo go line up behind the person you feel like he can do it for your village. Chobutunji Charity nugo mazina chinelake Kasangaki ya Kiki Tata Favor yawe bare rero cyo kunanyita none kundiso museja rero nchimanyire nachema Tata Favor achinihiro cha mukaga kubyama kukalema mpaka akabala TV aine celebrity wo kubana ndakure amulinzire kandi unatangire ya ngambe ego ati Sister Charity dancing. Work stage. Now you have yam. Kwenyine. Wewe kwaro ati. Oh my dear Favor. Wewe mnonga bambe ninkwendeza ukuraje ukahika hariya ukatungo bwenje obutari bwensi tureko tungo bwenje burahangara kwe okorobo mushija wamani kandi insi ebase okureberaho mwenaho niho twatahira umushongezi kwatena na nihanga ukorotwaro misho tukareba barukurangirira okutwine kwantu nutuyonja ihanga ryitebye byitu burahamwe hona kandi kirye cyiteka tariho kwebuzabuza buri rwa mukaga urukuhererukayo umukwezi buri kwezi mbwe yes ukwa munana kuri atandike urwa mukaga urukuhererukayo umukwezi
just be ready kora atahemba gizobe ryo ni kuzayo abeshongozi ntwatakije uko change ups naitu tuanga bakuboralize kandi atitwe ntukiriteka ejo bachikwate kirwasare icyo tubatarkwita guno murundi tusobora ubundi gira abato excusingam kugango ubundi abantu it was abrupt ubundi abantu amakuru bari batakaga kengere ubundi abantu bari batala ama radio na TVs abantu bayinabwira mbabari mirimo yabe baitu amazima genyine kirugarukaho ntusaba at least kibe a bit better kukera guno murundi ogwo kubanza ngo kibayire ante nimbarabiramo ochikwati kujangu izoberyo kora yewe nkumanya ngo noza kutahe kintu echikwete ngo kucera za shahe mwikusiya za shahina wabe no manya ngo izoberyo chafa abagore abakwambaza kucera omusaruni tine saruni rukube yigwire arakwenda kukora embagejo wabe no manya ngo za bucha nazabazi cinjire ubutare tubukabaho ngo genoze gurento lete mubaje omanyengu ninjira some emergencies umuntu yarwara yabakubi umuriro gwabaruka samuho yaso police ine kwirukange ikaguraza ibintu nkebyo konke byatsigara byona wara wachitahizo beryo ukamanya ngutirya hansi yeshaha ina ezo mukasheshe obeno mangu byakutuka so cyo cyagireho kureka ntwenda kutera mutoki nyabona na patriotic person here omwame lake kasangaki echenjo ga Ambrose I know you are also patriotic mutawe zana ni mating makoro chachire koro patriotic ni teka ni unasako no falling under the same category nanye tingwa ndakweyi hamu mnonga konkana nyenda ndebe is it worth every month ubuyonjo kintu chikuru tutakagira hara because ato twantu bazanke a healthy body makes a healthy mind yes kikuru muno ikakabiri kan bayintegereza ntibusa umunya Uganda rwanga ubuyonjo akwa norole nduru ntugikoraga mu makuru abo butale mbetere nduru ito hanu mbayindora aba oitoro minister baram no habairali abo mukatala ko mukachoma betere nduru ito tuli hanu tuli mukatale muno abantu nkarukumi bait twine ka buyonjo so nikibani sa buliki mkiona kitandika no buyonjo e business yo kuba no kora ine kubera antu ayonjo inya bali mubutale mwine kuba mu operating ra myanye biyonjo eyo kurora ngo bundi yaraba haisa ubumezi oburungi akwa ekyo kwanza mbutale muri bantu bayingi ekyakabiri ohire hinyo abasubuzi teka mu bantu bakujya mbutale obulikiro ntantu tage myanye biyonjo najya gena mu katale asire mbara asesa habuli olla abana ina mukatale asire mbara yambera habuli nikibanso biyonjo kikuru mbole hamuhona ekyo busa mu Uganda rusemerire kuba na kyakaniza baitu twaki implementing atuta kagotera mtochi tukora kile kirugire kubamu the first Saturday yehoire 25 ekyo kubanza it was abrupt kusigigira linyowe akwa nanye nyini amakuru nkararanga bayinenke cya katano ikiraho hari umenye kujya social media late mbero garora gaba makuru njogora tugetaga amakuru so nkagara amazima bwire bukozereki buhoire so nkanitera mwakasanya umuntu obundi rulyo mukyaro rutakwa accessing amakuru rutabaira radio bwiro rubaira tala TV simu ruina kapesa ngo kwagamba amazima kikaba kishaka mu matuge na hakiro kya mukage kibiro bukweza 25 kyo kishaka mu nabantu bakakera mirimo yabo ebiruka ngudo byalde bitambora and one of the directives yakabera prime minister yarangire kanegangu ebiruka bitakorake bitakatamba baitoka nora cyala ba traffic ngudo bali mbabiyemereza kirekyo kya mukaga kiyenyine yego zino saha ebiruka tebikora tebikutambura tokumanesha nabo ukauta sobora probleming amuno akwa nabenyini bali batarukumanya kike kyangigendo maiso so ekyo kyum ekyakabiri ntungera no kusaba sensitization since it is not a one day event kugama ngo buli mwezi tukine nikiba nikimanyisa sensitization yagumizemo right guno murundi kikabaho nambe twarire even the prime minister wenyine rwakerangira akarugaye yetaba mukuyonja wenyine kisingurezo yachikwata
yasimbura bari amana abana bashema Lyantonde Mbarara City akande ngisana so aba mchali ba dereva bakabemereza kiriye kinyenki akara ngo kandi kiki bakamavanga ngo akiro kinu ebiruka tebero kutambura ekya kabiri amazima ubuyonjo bubayire bw'abanzonga ngisana norore mihanda nk'emyara nk'egyo ngo kokurwa ngo kwerukusane bivera amayizagira gwire sewage naki bione ebyo myetagisa kuyonja kandi ito abanyarwanda benyini nitutsemeriye kwantu yetaba mu buyonjo oburukubana busana bote kegegwa kuri nkarora umukurasi wange honorable Tom Bright Amote MP chaka Central na wenyini akiyetaba mukusingora ngude zetawuni honorable Tom Bright Amote akitaba umukuru barabanje Maria munyani wa Bridget so na unkamura na yetaba umukusingura no kurora kasasiro yashobora kone yorwa omutawuni egyo akandi kurora ngo amazima twareke cyo kururaho ekyaburiyo mwaseberiye ko na yetaba omukuyonja ekyo kikuru muno bayit twongere kubana tusaba ogunimeya yes na itaba umukuyonja abebiruka ngo kutabagamba no berora kireke nyinki akara birarugudo no bukora by sensitization nsabe gumizem ukora ama radio ukora ama TV yongere kuba ngo awareness egyo ekabuli muntu hakubitwena turukusana haruhole rukumara na wiki atakawulirizaga ka radio haruhole rukumara no mwezi atakakawuliriza harurutakaine haboko mbantu abakonga bembeko mbetombo itabembagamba ngu campaign ke government obigitekaho esemerire kuba if possible etwereze nebikwato singulezo nke babirete government no gure singulezo babirete ngo mutawuni Mbarara babitunagire itwo muri mutukoleki tugukore na yesime za boots gloves naki because emyanya masks emyanya twantu yonja amazima harumwe yiragwire ekinguraine utasobora kwata munangaro so government na yerugeyo etubere partner etkwatireho itumure muntu tujya gukora because we are patriotic Ugandans so byona bihwire okachachira muno nanye nyimba so tatana mnonga na murana ahabo kuba nyowe nkawambuzo tatcharite nonda ministry iba kubasa kutamu okakoro yiraha mutuma okahura rukurango cyo rukora no chikunda ninjane kwatena ni environment nona kuba byaze emiti amakutugama environment abantu barakaputeka teka hamiti konka twinemwe amezi twinemwe bisharara twinemu emejere twetorire twinemu so ebinte bitwetorere nebingi so oza kushanga ngo koje ngo nimpebwa nko mugisha kandi hatokwe nimba ntine sasi omugisa mugumuhereze kuri okanimba ntine sasi asaba nimba nitambura nko mutawuni oro muntu yabayine nkasumbusa ariyo nadirira rwajumva ajino mukivera yahezera yakwata yachitamba and you like look at this uyakwate manda yagenda furire bitakumukwata uri bamageze gona yagasigo mukawa yagabika nko mukisero rundi tuli taxi wabari mu taxi oruruntu ntambuko obucupa ntambuko rutambike bishubye mineke namba kanje ko cyo kujunda ngastira shaje chatchatsia ntibakita kwereka karunji kona ati nyebuza nyona narwana ninza kurwana aho turi kwingana ki so kunkwika ahari yecho mbanza nachakira abo kuba if there is something that I have passion for ni environment kuba erje ekinyanza ukiri kikakora kiri kwekunda omutahiguri otugureba ni ukahura wagwetenga ochibanora bokaje tkonka kamaze nshitama hansi yo mutogo nimba ninkunda kureba nkemijera ya mezi very very pure ine pure water konka no runtu rwananga rwakora kasasiro yona rwirukanga rwajirundo mu mugera nimba nindeba nkenjira yagwa aho murembo rwitumbarira aza kushanga abantu babika gasasiro budeyanka mukaga enjura hera jirire ngupa yatandaka kugwa noranurukirezano rwo hayo norukirizano omutunga ngutwara higurate ntawe uza kurabanga hari ya rugazo rukika mu rukuzanga hari ya Emirates sahwa usanga ya payiringa and you like what goes wrong with such people emitwe yabo neberumo abana bagweto buhunga hatumpura na feeling so bad so when this today was introduced I was like abakubita yo benyine
babe nibo babikora atabakabiriyora n'amagaro gabo ahabo kuba mbamba bitayo ngo byihwe yo mbamba bitayo ngo rero mugera gwikize nkayi ebiru turo mizi iyo kore wache yaho ko muntu nondo turo free togwenda kura kinuko cya kasasiro yawe kandi okwe wabyohorezo mizi ebiru kuturayo ebicere manya enjubu manya byo wabihereza environment abo rero nontunga so erize bakuryatirweho nkaryakira nemikono ebiri kureka nashitama natera mutoki nagira ngo is it possible ahabinya Uganda byite bintu kumanya ko benogira ehiwa banokigana mutaje ati nyeni za kusigaro wanje mbyami ati nje ndiye kubaranyiheyo Rwananka ati nyewe kindi gukora ninza kwimuka ninza kuterezo wanje ati nyeye mu muryango kasitani mbana asigaruka kanimba ninkora kinimba takindi kire cyo gukora ati inkoma then hatwatandikira ha gate garza heru habahoki kwagira hati habahoki sonja ntati nibisha kukikora bata okujangwa hikena no muntu ari mu kitanda owayetse zankana okushohora kuza gukora imirimo ejejo yitwataho kandi nomwe abari kukizayo okugera nibatambikire eryo ebintu ebyo ebitukuza kwandikora ki no tutorotora so ndeba ngo hariho challenge erizo bakuri yahikire okoyimuka oranzya heru otumbwe murete byeyerezo tugendo tushohora heru yerra hageti nyine bigambirwe kuri yahonora hombre hatariyo na muntu hatariyo na mwana hatariyo na kugira ngo ayoreke ngo nawe yashohora gukora ki okuza kwatanisa nimwe omurimo nko so izobe yoreka twenda okoye yerraho ekiwabasa otorotoraho ekiwabasa konkabo kugira ngo abacharter patriotic or like patriotic abandi bakasigara mu bitano byabo babyami abandi basigara mu majuga batekereza cyayi mukaru abandi nebine kayo tukateko mukaya kwizo ritine abantu basa kwihamate okota kahika kadare ngo washaka kakozereki ngo kigwire so baguma mukabanywe mizgabo shakuza shire batandika ko yo piki no kwihaye imyenda yabo kujorana no kushohora so I saw a challenge there kandi hate kinteganise konke kinkuteka kugira ngo ece kintu twashita enforcement mpango twachitamu abebiragiro tukachitamu abebyo kwerinda bakahikombe cweka byitu bakatanga kutahiriro mageti tukaronda ba LC1 chairpersons namwe muronda gize baganye ncha current no mutarabe na yebembezo buyonjo akamanya ngwizo buryahika gine kuba ryahika akakurgira twatwora burunje bwansi tukatuzaha amazi bagitu tugafukura nimutijukaje tukatuteme mahanda eri kuzo myanya eri important aherete center manya hakitehuruzi ahagombora bare mwananje wahamanya we barenyo kandi tukatubikoraje kuri yo mbyaro so nteka ngo twanzo n'abaciya persons LC1 bayebeteka tekere kugira ngo nyowa habwanje abo bakabire mbabengeginga munonga oba no manyangu nankati yimuka omanyangu nanka tia korachi tia torotora tia yonja ohurire amanya abantu be okubari owakora notakora arabatakora tumutomo mbuga z'amateka tumutombo bushoborozi tumutomo kachiko ka LC1 obariyo nontunga ese kintu cyabase kushira kimwe kuri yo munda okubasa kugira ngo twe nacyo base kutwera kandi nteka ngo cyakorwa kumara meza nkamukaga ni imwe mwe nkabari mnjanye niza kubyama nyewe manyabya ebyo tubakuza kubintaho you will be appreciating kugira ngo na wabo inachi wanoriya nko mu muhanda ukashango inakavera ukazakanaga hansi ukareba environment yona netukura noza kura niyo washwara nojaka kwata joka to munshaho yawe mpako rinzire wahikomuka niwo kakata omukasasiro ahesheme kuba neta challenge ndije indebe no kugira ngo kutwahereze kweyerera za kasasirezi mazima ho kuzurundana akatuburira akahatariho some centers zo kugira uti nimanyangwa aha ninga hariya itabo mutawuno twinemo bakuro bwo kwa burya muhanda mtunkana bwo bana bakabwiba bwa scrap so botaka karona ngo wakabona tukatugira hariya hari round about ya rugazi okoshanga mwene hekinanke container numutambikaho then kanse ijekereze twara but this time round ebintu bikahindukamo mbera yatwarwe bitongore kwija bakashango muka so tukarondaho kutaka sasiro hatuburira so nabo yahendere bireki ebire kasasiro so ejo nacho ninjangwe kaba challenge izoberye kinarebere kandi estarabasize okutambura kuronje then naza kushanga nashanga ngo abashija binji tabarayetabire mu nshongeje ako mbere yake banyineka siki totoleka
abashija nibisheka namanyangu abana no mukazi nabo bine kwamba shohora bakaba no rererere so kabenye nango cye kintu kize mu samu equality twena tubabanya Uganda abaru kushohora kandi kitakatansa omushija no mukazi na no mwana kitakatansa chia person LC1 LC3 kansara manyache ya person LC5 manyakawo manyoha izobe ryo kurashye tumanye ngo it is about our country ni wowe nka wijo kataha tokashanga harukubi uriche ya person LC5 ni wowe nka oxygen yo kwa no tungo mwanya ogwe netari nungi mwe nabwo enche nonda nyowe mbenye nashora hate na nyencha kare nabwo ashesha mubecho kureberaho ngimuka jora boots zawe tamugira vuze zawe tamuheba helmet obojwara maski kora shohoro tumazima nakure buriyo norabana munotorotora hati nyowe charte nimba nasigara kai so ngira ngo ejo challenge nayo etakagumera challenge izo barakara rumwe ryonka wade turiyo ntera mbe bituri binje dacikeji amazima garangu twabigamba bucirikare uriya kacira bucirikare tukabitereza bucirikare mazima this will be effectful ukashanga ngo cyagira cyango ecahindura magara gabanya Uganda ninjira kutamwe ngamba y'abanya Uganda wanoza Rwanda waika boda mama evera biko ma Uganda bakagitamisa nayo ni imagine ubalemerweki kurwa baterezo wabo bakozere ki balemerweki kururo batereza no hakasana nambe barugamba nabatakajyayo gana batandika nabo bari hano bagambara kokano mango tivera no tsiga hariya tsigara Uganda otambuka ha Uganda then kuri yegendo takini kandi hati no kitwara kandi hatabwo cyito abanya Uganda yito bakaturoga bakatwara nuko uvugire kilometer 20 mu mayisoke na gahanu bakugara magabate cyo rakora yongera mu amafuta mu motoka yongera uvuge 20 ukoreke ugacigaresha bera cyangwa ucigareka Uganda like when you drop it here ukavuga kilometer 20 okay mbere barakwatira mugayongera mu amafuta ugareke cyaci 20 mbere wakisiguge no kureke ostorotori next time tukuje kikora so bujuna anizibwa bwanga mna iwe kurole nsonge ntwajikwata nk'ekikuru andi cya kabiri challenge zeze muzikyaru mukandi nyingi nikimasa government ungero kwa tukwataniza obera babiri bitongole private companies unizo ziri kutwara bujuna anizibu mkusoroza no kuyora kasasero nazongere kuba zitwara bujuna anizibu kutaha imyanya na mbere kasasero no gutwara tugisoroize na mbere turagiteka turagite nukwinya bali private muijane nyo muiheho mwanguhiru hakwa nebere mu mwanya gwe baitwa kuba emyanya igetateke bwa tukamanya ngo esemeri ko nege hanu it will still be a challenge no turatu nibyo wamurana na nibyo wanaza kubirundo wanje no turatu gisoroize ntujya kusera ho giteke buli hakwa nyingi kandi eyongere tubere kizibu aho muringo nugugumu nikimnyona ni sabanti mubwire buno bugama hati kuihajweri ekero twakiriningiremo kuhikia kwa munana kyamkage kira marira kamentu mbwiro bwe betuterire miliyungu neyetaliye munemwe yeru kukira better ways eyugama ngu no turantu gisoroleza ntujya giteka mwanya guno inya private companies mugambe tubaterere ibintu bino nuko nayito kitwanguhire ngo kutuna amamotoka tuije tugipicking hamyanye gyo na mbere mu gituterire aho muri muntu kujya kubagwayangoha kandi amazima mu myezi eyo kubanza 2-3 empinda hinduka mu ihanga ryona tujya kubantugirora nije kubera mu ihanga ryona kandi mbere njya ntubona shimazima kubara kitebura kwezi morova urwa mukaga abamwe ngo twantuzo mafamu gitu ngo twantuhinjira baharabitu nabwo tkubantu tugitwa tkubantu zamaramza muntu inamaramizo gorwa mukaga thank you very much atokashanga chaba burkwezi chinemere mwendije minji eichirite iraraginge behind all in the name of having that day ngo nho yaberi cleanliness nyonjanta nangwa kurucabo every after like nka 3 months mukuteka teko kwanje okamanya ngo chaba massive tina naze kwe kwasa tina rajembwe noreba tina rajembwe nuhurra nora mukacigamba juba kandi to objenyi tukaplanning kwa mnana tukaplanning kwiku abantu bahereze gap ya mezi ashatu dero kubari muke bagire kutorotora chibe a must hatariho kushika hatariho kuzana kandi tuchikore cyo tuchikora for like more than 3 hours ningizo bariona turyita tumangune ryecho konka
kireka kwita ebinde byakubasa kuba nibijwanga aho hagati yaho nyona yo njirebenga challenge nyona cyarte nko it is norora buri kibu kiyono bwo kuboine cyo kwetaga kwa chivinga oine cyo kuruzinga nganje kitaba changu it cannot kitaba changu baitu muri kintu kiona hakube kimanye no borugama ngo bakite hanyuma yobo bwire still nojya kusanga cya talibaniza kunkiza beriyo ryonka no planning ngo tubaza ukireba abo kwa two bakwamba kwerezo mbazi go kumera one hotel one community for example bakwa painkira omuntu kugura heze kucira ugombaze binde bicweke bigwakwataho ubundi nka side effects zikabazirizi bashanga ziri nyingi cyo bakore ko muto gutera mpaka yigura akirire okucyo gukwereza so nyoni ndabura rwa mukaga rwa muhera mu kwezi rwa mukaga rwa muhera mu kwezi koko waziro twayihindura rwa mukaga rwa muhera mu kwezi umwe no kuyabwanoye boshanga hinde cyo wata ona rere ntibatita cyango aho usobora no kutebwa ukora shi kakuba kiba cya mukage kurukuba kimalira mu mwezi no kutebwa usobora kutebwa baito borukame miezi 3 baito beko miezi 3 akashiko abo ntandika kuciranga hakubera yonko kwezi sensitization yiwa abantu ntuba twakurugireira kweki turukusaba leka government naye turugireyo sensitization itani because nyo tindu kurora nsonga kero kubanire mesa sensitization yenu gena maiso tindu kugiro ati kurora nsonga yon hiye kumizemwe itandikire hao nawo tubentu manya ngo amazima kirikiti cya mukage kero kumarira mu kwezi ntuba twine kirininga tukayonja hano nebicoka na mbere turukwikana nuko ikigumizemo amazima ge yino bukano gamangwe emyezi 3 Chasisteka teko tukujangana. Bai namba kora 2. Bai namba kora 5. Abere nago maingi. Bino kwa bure kwezi. Hako kasase yitukuba tusesera myezi 3. Ningane de ekini kicha kuletereza bali kutekereza. Sheshe ya chindu kumangunye ndije kujitoroto. Kan cyo kinini kuoleka nyoni mbaza nimbaliza abanya Uganda. Hite tuwe manya. So mbaje kwikabagambe buri yo matake kunaga kasaso mera kusanga naga after all nabakujitoroto amabwire buti maja kujya bakoleke bahi they don't care bahi it will be you of course no bwarko nuwe ubundi ole naga ngo bwiro bnyonde bantaro baito maja kutanga hati bagena gerekyo bamanye ngo hanyuma yo bwire baja kujya bakoleke bamarega giyo ninzira katujere benka punishment kandi twarenge kugira ngo to some baso kitwara nga punishment but at the end of the day mbaje kietegereza nandi ari bari aba they don't care aba kugira ngo if you don't care hati watambaka konko manyango rwa mukaga rwa muhero mu kwezi ugume no yiha oteho oijo yihe then koraze kuchimanyira ngo cyakwiteremera mendi ijo minji wagaraka moto jezi utane uje twongana manyaba sibo nabanyabo otinyona azagumana inzirunda no muka na namhanda tindaga arike kutambuka ho bicori na nebuvera na nebindi arahaba abakushisha amahanda Rwanda nishtamari befora batamire rusigarwa kora ho varongoto iwabe nashisha amahanda handa hace bakabikuyoza omanye ngo cyo tugwiro tagarike kuchikora abuko abachikora rwa mukaga wakujasora rwa mukaga nurundo rwa mukaga nje twakano shati byatamburaje bahika kwehanitsira bahika kujareka twazeje tugmente bukoraje then history twagira mu bwikizo obo kugira ngo hati we can do it after like 3 months abo kubata natambukaho uri ati yapamaho uri ati yanaga maybe no wembe bwa kera nusanga umwanya nugwera ayonjo ushangete ne chikutwara burundu zakyamani chikubangisamera kukuleta wa yonje kyongora ine so tujye kikwata mpora so mwene ebanze ko renka punishment yes because tokujya gisoroze ukaginaga mwana iba kandi gisoroze nkarundo wanje atenza kushashira cyenku yo wisomyo torukujya gisorozo gihango gitwale mu town runda nikimense kire cyo kiraheka it will be your responsibility obanze wachimanya it is your responsibility kandi ntekateka ngo na ahamhanda nko kubatire hijo police bakataho ba traffic bakataha abaci injangu chugumizemu every day kumara nabwo akiri nko kutwaja ngo tukore buri kwezi hata na necho kizeho every day kora abo ryo mu taxi bakarano tambuka taxi ejo bajemereze ohurire bajemereze no basa kujinagira aha eyo mishe bino yakwata konko mwamuryo munda
ubu wanonaga naba ninkureba so baheza kutwata bakagira ngo hino wanage kinanka cye bicuri mwe namushohore mushitama tariho ko yongera yo mwana umureba so ninza kuyahenje ntapana nakasanga ki tingo basa kuferwa rugendo rwanje ahabwa murana ayakora busha muhanda mbwene ngugu atambure agarkeyo achitorotori koko anogambo ko bakora kuri yanankeje uno waramo ko arakora baronda boda oba atambuza hebjere konkito basigara n'imico minunje tugumise mututambure tukore ki tugende eco wasiga wataho ogarkeyo kiheho hasigare harya hayonjo obwire bwawe bufe emirimo yawe yemerere aho gukora vorongotejo so njyangu naco bakitaho every day still people can also get used ushange umutugwabo chaza makanika ezinda directives zibagambe ngo that day when it comes buso kutambura oiro emergencies urweze no iryo mwana kumutwara mu irwaro it is explanatory no mulizo obsinge nakwetegereza aro ensonge yabaho nikyetegerezebo baitu bokubo tayina nsonge ya amani esemiriko ne kurubasa don't move. I stay where? You stay home, you clean, you do what? Pakisana bezra koraki. Turuziraba mu Uganda mbwiro bwenyini no babaire mbarubatera. Oli ali mirembeye ahekere bagaye ala street aliyo nakora. Kandi baramugamba no gyaha zino sati zikwikiriza kurubata kwa tekisinguro singora nabwakayeno. So izole yo baza kubugana umukutambura kwa oboine nsonga yeri genuine oboine cyeyerezo we bari obojire buti obotire ho masi obojire grave bamanyengu ori no kora babashangoro bise kandi bakugamba don't move mu bwiro ezo sahanke muno kurgasaye mukasaye don't move kandi yo le motawuni o joire shoti ori ola street no kando barakugamba no jya yonjaho utinyuti nguyonja yeki nkyoleke mutumbu kote hitwini so abanya Uganda omwe kumureberera ukamushomesa ukamwetegerese sawo ukamumanyise cyane kubane yihamwe mbye byarabe nakora ona nota no chikwendo boshomere kumara nko mwaka gona ubona muhindure abasigaza abamu they took it for an advantage to entwaro bal street bal mukapira mbasamba bana na matare mu kandi buso biruka buso boda buso abojo mbabo hakatale bali mukapira mbabo abojo nibasamba akapira banu bali esero butebe bayikarire mu rugundo basazero bala hakacayi no abanyegara rwo tulti kuihaho ekinkumanya with time ntujya kikwata tumanye ubujunazi bwabaitu abakuba amazima gaino bakanogerote there is one market I saw in eastern Uganda there it was fully operating on that day. Aisha. Bitoke balbatera display bakora like as if kumanya ikirwa kigeno maiso. So we call for sensitization kurugum government kuraba ahama TV kuraba ama radios kurango LC1 kurango Uganda yamanya ngo LC1 kirokit nyine korakeno sazit kukaziti nyowe kirwa kireke ntaruga ntavuga pikipiki ntagivuga o motoka ntagivuga o gari ntagivuga pake saye zo bzirakorake obzirawe hako abayindi tubarozire nababatangira na mihanda ori ali mu rugendo rwe asibere safari takubimanya tayine nakiyamanyire nikibani kimanyisa challenge neyongero garuka government o kukore kirukusoboka kurabura mu Uganda nabandi akwambarwa ubundi mahanga gaheru kutaho mu ihanga bamanye and they plan ahead kugamba ngo kirukiti hariyo muri muguna gunu tinsemeriye kwa nintambura na muno musaha ziti na ziti Chairpersons LC1 sakwantu bateruburu runyenchakare ihanga riyona area Uganda kanda abo nukuriye iturukutsubuka henyine ayiturukura ayitugura mate ayitwohereza abana baguza amashomero arararara byone byitwubukorera LC1 so ngaruka nteka kugira ngo sensitization ne basa kutebwoko offices za LC1 chairpersons bete nchiko barunda n'abantu babo budget a must attend arabata atanancira atagire bamutwara police babarundane hari yakiteguruzi babarundane hari ahakacwampare babagambire ngo izo bariti nece na nece mbwenu nutwenda mwe kwate mukabanya Uganda barukundi hanga ryanyu oborondo akavero anko waye komomo
oyiheyo za butu zawe zo kuba nogenda no mwirisi zo oyiheyo yafuka yawe yo kuba nohinga isomo rutoke oyiheyo ebikoze se witine kwanti kosa hizoberyo bishi tutine mabineka huba noha umwami kasigire ayineka huba umwami nanka ayineka huba izoberyo mazirete kandi ndiyo nikwereze kutwagwasa kuchikora nyine munywana wangu mumweta kasigire ayineka huba are murateka hubazanyezo then abasigaza binamani tsigatwa batorana kutura abandi kubarahinje then hina barabikirize bakabitwara akasasirete turujitire mwe ntwaronda bahi nanko ogwa amana gine naje gukiriza nanka izoberyo ni wora tukirize abacara imwe twantugira ngimwe mucera hizuba mbe ndiyo mwayonja murete bidomora byanyu nabyo musibe mu bukube RC1 eyongera kuhereza ikiriya picture yizoberyo abantu barukwati kurahike oweruguru araba wifa mwimusi atkota kimukire kandi izo bakaryahika rwananka ninjanga onsa kuba so effective twakoresa offices za LC1 kandi umuntu naro buyonjo bwaza ahawe henyine aha ground okutireka tirifwa umuntu akimuka akera ko kwaturana yeyera Mwisho washanganye recheyerezo ndiko yero mucibugana na hari yanyuma yenju hatunoza kunjo kandi ko tarengo kazomufamu ya nanka ahari mwece na neti songira ngo LC1s nazo tubase okubanzo twakoresa okubasa kongera kusensitizinga ahanshongeji na nokta omunkora at the same time omuntu acharo yabarwire mbacimanya ngo harwire then bamuhereze barha emuretera yatemba kapchi nanka muleke kashi nibanyine bara RC1 wanje yamperezi yori no bizandamu chairperson wentebe yokubanzo wanga ha ground na bamweto munyoro musimbuzi Wilson alikuri umukiege wa Central ekyaro no bakieta rwabiju ningo kondese birungi byonke kero kyanyenki adieri ebitu bitambule kurungi omunyoro Wilson musimbuzi wabale kuba nohereza kandi amazime entebe gino gisobora chairman muhebwa hatogwe numurane ruzira ntimba nakishora hawe witacharo omurushema rwibare ward ntubakondeze birungi byonka ebe mwakorerire nyenki bakabahereze Ninyo bache paso na batu abazao akwa mu bantu ujoranizibwa kandi abantu mbahirizo kekero kumara ugorogayo orora embere yiraho mu bwiro bwenyuma ibyaro mbere twakurire twine ngudo kare bamanya ngwe kaya nanka urugudo rwabo ruhano rukali bwaga bujunanizibwa kireke mukira nefuka zanyu mulima nabandi n'abafamileri nayije tandikira hari nayirima nendi musango urugudo rwo rukuzire ruhire enkore igiye kajya bakamba jeta batahari burunje bwansi ni yenyine ituriyo so nikimanyisa it is not too late kandi ninyongero kumanisima government kurorangwe yongire yatekereza hankoreri yitwa twinihira hako mutumo gutwa twino kugozi hanga buri rwa amani ekiro byahakaga ntija kubantu kwakira ni wari kuteresimu ubazeho naito wari kutera tochi omwizoberyo narabaho burukwezi burwa mukaga rwa muheru omukwezi kutandikana shahemo yakasheshe bakashahina hati yo kotirebere kwigire kita nije ningatije do you support you don't support twazo mukahumuro ntuza kwantu garuka utarga program sisimuka nehinda The Miss Uganda 2026 journey to the crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to missuganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
Abitex Promotions yakuretera Ray G Life in concert. Kololo Airstrip Kampala ebero musanju byo kwezi kwa munana 2026 izoberyo riberyo kusemererwa n'umwozo witu Ray G ari turkuba tweshongorere turkuzane ndongo erukukura nekoko rwara mpaka busesire gura Alibad ticket aha MTN Momo hati aha mitware biri yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Ray G Live in Concert 2026. Umwogesa murunji nabasa kwindura amagara g'umwana kandi umwogesa murunji munonga nabasa kwindura amagara g'abatura yegita New Vision ubwo turi gusima abashomesa bo mutano umupaka zideza buri mwaka eza Teachers Making a Difference Awards numanya umwogesa w'umuhangu uwa primary na secondary uwishimiro rya government urinjira acashemere kuba nakora umukushajike by'ubwegese hereza izina rye abase kubagana arishirinji miliyoni kagani 5 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurirwe okuzomo Ireland sindikizina ry'inebere kumukwataho ubutarenze birashatu na kimwe byo kuba mushanjogu ahari mwarimu @newvision.co.ug ninga SMS na WhatsApp ahari not mushanjo not anana mushanjo ananemwe 95 Teachers Making a Difference Awards zishajicirwe Embassy ya Ireland Travel Care na New Vision Uganda's leading daily. Okay, TV wasne hinda tuagaruka kigambeho aha no twegaitaho no hanura aha mnaitwe namuno hansonga turiyo ntanura onyeja kareno kwatagana na buyonjo rundi kireke obuyonjo government ekiyatekereho ekyamukaga ekirukumalira buri kwezi tubantu etabo mu buyonjo omaka gaitu myanya na betu kwikara no myanya endi republic amarwaro masomero butali nahandi akande turule twatahikisani ekirungi abo kube bintu ebintu tukuba tubiyeterira mu myanya niyemo kyamukaga kitutira mabega kebera 25 nikyo kyabaire kyamukaga cyukubanza ekyo kurori hanga ndiye taba omukoro buyonjo and of which tukarora ngo amazima empinda hinduka rundi njawule kabaho hakiro eke cyo kubanza bike bisemere kwa ndibikorwa kurorikero kintu akifora ekembaganiza government semere kwa ne koraki kurorikero kintu cyaba kembaganiza omunye Uganda semere kwa na koraki kurorikero kintu cyaguma mu mutwegwe ngu kyamukaga kiro kumalira umukwezi tusemerire kuba netukora buyonjo cyone cyo rwenda kucigamba kunticyashira noti bir noti mwenda noti inamwenda yawe twate ne environment agarahanga nindumerino jejejeje baramukuru wanje umucyara Ivasta ko buzare we kwakwimuka okurebi babiri ryo mu compound ye nahuru sasi bwa mani mnonga njani we natwire abo kwata kucendera kimwe nangwa na wade inkwendeza oku ejinga gracefully my dear mother. Okay. Warinka hiwe arikwenda gamba hizo bankerio tukarebe kitwine kubantu garuza nence cy'ubuziremu nence cyo rukutensa ahamberejo. Sebo. Ubuna tegegwa kumutegegwa na madamsi. Aha. Onka aba covid habira covid covid kareto badwinji abantu bayega yes haza kuba bene bajangu covid nantaro ko singahari okono zo wacha mani akandi cyo barango barwire kunda tarwire mpurire bwana hati yani yo kwenda gakam kigambe ho turebe wa mukago orukusemba yo mukodesi ejo ni bizagaragara kamutu gake tubirebe
rero bakemana hati rero nguzi hati zaza kubenguzi kubanga noza kuba noenda kuza Kampala oyine misho mirawe shaha nkamukaga banoshikayo ati wano kayoti kandi ukwenda ngo bakora ukore utahi hata hocia mano ile kumutera munzi agenti icyo kibaruha nicyo mitware 5 ati ngiye kureba cyamane tubaza gukora yego rero ni bakunda kuba sigareje banje babare mnonga eshaye nantwengeje igana n'abashaho henyina hankuto umuntu nawe jangwa arwira rukubikumba tine cyari tuceberere waho tushango tine cyori tugaruke turonde na cya pasa nero siwa no kecho bara hello Yesebo umkuru Ambrose nomugamba na Ambrose change of kandi chebo chentungu takujarware ntundu mwebare yego tureba aho bamwe bagamba hizaza mu ngezo mu buryo bwa mutaga bwo kushaka kwa abamadini akaza akashobora kurunga umutsaka tuwaza no tumete money kuko aho to kandi no yashoborire so kugira ngo izobe no byakuburyo buyunze boko babibakigambere kugashaha no tukashaha ina turasa ko baho bonde kibe kugashaha no tukashaha ishatu yego rero habeho kwegesa abantu kongera kandi kugira ngo namara mu bwabo habeho buyunze indeed yes inamara muzamija katine na toilet kigambeho aza kandi cyo nacyo cyongera kusimura nabo ubona bakubaka kandi bakwatinzoberyo bagume batebekanso rwa katanu ngo muri ngo bona bareke ngo ba participating mu kwitoreza ubundi nziyi bareke kwe kwasa yes cyo cyine kuba kari cya indeed tureba kekerajuro ngatumanye ngo kuba yonje n'icyo bakuru kandi nicyo cyamenye bingi gubo mucwe Buwo mucwe agaberende gubona ndende na kitakirebero mwihanga rwagati pia kirebero mu roko government setup yes habe mu Burundi bwanze aga naho batoho penalties zabo in case wadretor jezi bakubona abo kuba kurga cyanga bagira ngo mu Burundi bwanze batarebo kwigure mu furege konga ukagire n'ibindi zatisha no kuba n'iteganite cyanga ubutandaro za toilet n'ibindi Eviziona baruganda onangwa n'indwano mu maka intongane domestic violence yes then chimbe chako chiba ministry of work sefo yo munongo mu kereze ngudo abo sensation neje kurete mutunga rero ukashanga kora sefo obushenyi bakapase ya iturabana ekatume gukibare ninge kibare kikagiteganisa tunanta ngobwe na bwene urofa indeed Kimechi kweta physical planning endembo zona bazibaliye kurundi mungu hano naho tutaka kasoro okote kasoro kareta umubona zivibwo omwika ejo tubonire nikireta amagaraga abantu tuzo mukabi yego kuba kora physical planning tunanza ngo bamanyinga rateka kasoro niba radio cyoze mburire kandi rwikorwa cyangwa rutumukira haruhe miti yes erabase consuming that carbon dioxide yes then tumenture abantu nibongera kweshereka tweshereke abantu bakiriye nyuma munonga habe mu kwegesa kurukumara abakopi rero cyo cyongere kuyamba abebembezi kandi abebembezi bakakozera ubwo mu bija kumanda zogwa abantu babutosha yego so okongera kucamya no kugira ngo government tsimuke kandi manye ngo imekore ibintu bingi amukurido buhanga bweze mwebare mnonga ekerereze cyentunguka shananyo niyo batomwe environment kano shangu plan yejo yenyine naye nyine mbe kwenda bante Allo Menu ime Sebo Yabaro muramwogwe Yabare kuborho Mugambana yasini magurukane nyavaro mu rwongera kazara Yasini twakwakira Ego bambe menu nanyera kugamba atwatene no buyonzo Please Obuyonzo bo rwa mukaga Ego Yodi nabanda kwigerezana nabwe
abweshonga bugwa mukaga haba 7th day Yego. bashomogwa mukaga kandi kunanyo izo nakwinitorana ahubwo buyonzo bukire igana zindi yes ngendo buyonzo butandiko rwa kashatu ukomesha yina yes rwa kashatu abantwatine mirimo yona eyo gukora narabaza office bazo mukamwe gavumenti okwekuragira kuko rwa mukaga turwiremu tuhereze ababandi abakuramye rwa mukaga abanyuma nabo baze kuramya besengereze mukamaranga ego abanyenda ukore kandi cya kandi ubuyobozi bwo kureba ubwabo bwa LC1 abaguze abarobone n'ababire baro ego kuzagashauka n'abanafu barukora abo gwabone rabe kitu tandugaho ningeranda wenda ngo turi kugenda nabo urworwe nefatariza yazini magurukani webare mnonga bakajara baturamucheze twina bari aha YouTube ogone inedia jangumi I was suggesting that let the thing be the whole day not quarter day from 7 am to 1 pm ngwaka kwatireho tukariye enough ahantu wahereza Ambrose ajangu this should be our culture as citizens characterized by mass sensitization, effective physical plan. Tweyanziza nawe kubera ko Ego. Era mwezi ndikabitu ndibanga bibiri. Bantu bakurira bilazi. Na mmeko kweziri stand by ndikapatre nda kumwani zigamba ngudalanga afite bakuboroka na zimutwala. Wakati wangu bamukumani zigaba maji wangu bani nayo kitabu neka kupana wele tumbe cyari cyagida abaho bakongera kwakanyandwa. Sababu mwezi wakati ngira mwenda kisimu mzee mfati wona kwa mchuze sasa bero unakuja kwa mzigo wewe ubutesa buje ka bandi kuokuta kwao Kurapata bero la komite biro era mara semeni sisi abana bamenda mu mikolo era bero kale kibere kibera wa idomo yabo kuya kubera okole yiki yabo bakala bebare nnyo tukwagala nnyo nga bwokiwulira nkisana norora abantu baine ensonga nyingi so nikibanisaka kwatwereza platform ngeki bakasobora kwambaho ensonga zabo amazima nikiyamba obona government kukiroramu yakasobora kubanegera changes government manitwe accordingly so ntwakira ntekateka zanyu kandi nuko kisobora kwa nikituyamba okurora kike kisemere kwa nikikorwa okurora ensonga egiyo unfortunately aha tukabasa kurengaho abahereze ntekateka zanyu webare mnonga nanyo rwa mukaga nanyo baenda bareke batengo rwa kashatu aboko rwa mukaga we plan so many things ahandi webara batera amasumu webara bahandika ha YouTube na nakubishomoka nashanga kire kantwire lake kasanga ki hamwe nanye cyo butungi charity nto twaturya katumure tuje nakashonsho dece akamze y'ibisinsino Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences,